mibunda agakorera imanunga mu minembwe ngo kandi bakagurukira kwihurungure ry'ihene cyangwa ry'intama. Undi umwe ndamubaza nawe turashise waza kugenda mu ruhande rw'ikaziba harabanga iyo bagurukishaga umwambi w'ikibiriti twibitsemo ibintu mw'abantu. Haleluya. Cyage cyose nazaga mbabwira noneho iyo gurupe yari iyobowe n'uyu mugabo Abedi Bwana sifiwe. Nuko ico gihega abayumbe natwe twari turaririjwe kubohwa iriya mu mibunda ngo tuza dusebza abantu batumeshera nta nabo dusebza. Ico gihega tuba ibintu by'amabihwama bari batwandikiye mwese amakonvokasiyo bayashiriye ande kwa maguru ndetse uwo ande wari uhari n'umugabo wo bahiga witwa Manase yazaga kubita abantu ingubjo. Uwo munsi bama babicagagura barabishanyagura baravuga ngo abantu bonyine bihamishe. None muracabeshe abayumbe kandi ndashaka ngo twijire mu kiyumbe cya nyacu. Haleluya. Imana ishimwe. Apotre Karegeya aba bana bari bakiri batoyi bo ndashima Imana ko nabo bakuze narabivye namwe murasarura umunsi umwe umubizi n'umusaruzi bazanezerana. No Nyansingizwa we iwe yararenze reka mbabwire ikintu kimwe. Umunsi umwe mu gitondo nazindukiye kwa muramuwe kwa Pasteur Nyamibwa Yeremiya. Inzu ya Nyansingizwa niyo yaritangira mu gitondo cyakare 6:15 nari mpageze shaka kubona na Pasteur Nyamibwa yari pasteur wacu dushumbye. Noneho Nyansingizwa arambona atage koza inkongoro haramwira ngo ninjire mu wiwe pesa ko ntereka turabonana nyuma mbanze mbona na pasteur goye ngo ninjire byibura musengere. Urumvaga bakubwiye gusenga nti wotambuka naho ntashaka ko musengera ndinjira arambwira ngo nimbanze ndeke ngo mpeza amate. Muri cyo gitondo nzindukiye kwa muramuwe noneho yamiza amata nzanyashobora nayashoboye kuva kera n'ubu ngubu mutayampaye muba musanga babangiriye nabi kandi iyo muyampaye naho musa nabangiriye neza nkabanguriye inzu. Muzamumenye icyo umuntu akunda kandi cyo gihenere kwa neza bebel nta bindi bisharature ariko nuko nyine muzamwama murundi bishigo hamwe mugacice. Noneho ngo mare icyantangaje muri byo ngiye nyine kwa muramuwe yarabyukijika mu mwanya ararinda inka ziraza zirakamwa kuko nyine twanafitiye ibiganiro nawe. None itadutangaje mu mwanya Nyansingizwa bari uzana umutsima mbere kandi mukeba we nawe hayacumba kandi nawe mukeba yagira imico myinshi. Noneho muramuwe pasiteri aramubwira ati uyu mutsima kura urozi ati nabonye mufite abashitsi ubwo ni jewe. Ico kintu kirantangaza. Noneho turarya ngo turangize. Noneho bamperekeje ba pasiteri Nyamibwa n'umugore we ngo tuje kugera Nyansingizwa aravuga ngo pasiteri abwira muramuwe ngo reka pasiteri Serende anyure hana nsengere. Ndinjira arasura avuga unindeka manze mire kuyandi mata ngo kuko ngo noba ntahaze yeme naye nahekeje ariko kugira ngo ntamunanira ntawaza kumunanira nyamiraho. Nyansingizwa ibyiwe reka tubirekeraho. Imana ibagirire neza. Imana ibagirire neza. Ngwino ukavuge yashesere ko kwimara w'ishuru mutuze nawe kamwe undi kamwe nitumara dutiburire mwo kipindi cyo kurara salama. Yesu ashimwe cyane. Naje ndanezerewe kubona bari abana Karegeya n'umwana kuba yarabaye umugabo akaba bishop ndishimye cyane. Imana igumugisha. Icyo nashatse kuvuga je simvuga ibindi byinshi. Userende uyu twaga twambarana ishati n'ipantaro uko murabyumvishije twaga twambarana ishati n'ipantaro. None dore uko ibyo mbabwiye uko si igitangaza. Imana izikora, Imana izirema uko umuntu aremye ukuntu gutangaje. Ko murareba uko tungana twagaza twambarana ishati n'ipantaro ako murareba ko bitaba bigikunze. Imana iguhumugisha. Ariko ubu nahavuze ubu yarajeze nazaga mvuga ngo niwe muntu gusa nari mu rushikintu kimwe nagiraga nk'umutwe munini jewe
isharire ariko murabona ukuntu ufite agatwe keza nuko Imana irakomeye muri kumera amashi menshi cyane gatoya semena mina iyi ni service ya kabiri atukuze sana uvuga imirimo y'Imana ikiri kimwe yo kuvuga Bwana Yesu asifiwe. Nyansingizwa rero umunsi umwe yigeze kubagira abayumbe bavuye mu Karingi inkoko kandi yarazi kubaga inkoko wenyine yagaza abwira abana bakayirukana mu ruzitiro bakayifata yamara kayibaga bari bamubwira ngo bazoza kumutaramira iwega bavuze ngo baraza gutarama tiyagaza hinga ubundi Nyansingizwa ntabwo yagaza agera murimo ico yagaza akora gusa kwa kwakira abantu hanyuma abategura inkongoro y'ikivuguto nini inkongoro zararutanaga hari inkongoro nini n'utundi dutoye cyari igikongoro be nakijenya rutimba kinini hanyuma abaga inkoko uko Nyansingizwa yagaza abaga inkoko yagaza isatura gutya yamara kamayiteka amavuta yose uko yakabaye icubi gifatanye n'ikindi no kuguru ufatanye n'ukundi akamayikaranga mu isafuriya yihindura yoga iri haruguru nta tomate zahabaga no gutogotesha bashize mu mavuta y'ingazi ayifukumura nuko amayifukumura yose none mwenyine mukaza mwikonyorera niko ngo bazabagiro muyumbe iwe niko yagaza avuga ngo muyumbe tubazaguma kumuciraga mutunyita ngo ubwo n'ubwanza ngo siko bazabahe kandi giwe gikintu cyose yagaza akorera umuntu ngo abagikoreye Imana ngo niko bazabagaburira Imana niko yagaza avuga haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe niyo hanyuma rero ngo bararya none yamayipfukumuraga ku isahani bararya bahaye n'inkongoro y'amata umuntu yari kanyotora inyama ntoya no inkoko isigaye misigara ikintu cantangaje ca Nyansingizwa n'ubuntu yagiraga yamagenda none barariye ngo mare kurya barataramyeka iwega gutaramaga kwaru yagaza kumakarira gusa yagaza aririmba yarataratera haleluya yaratarahaguruka musengero ngo ashime iwe gusa nukurira no kuzuzwa haleluya hanyuma afashe yanko aragiye barasenze ngo mare gusenga yamagenda no mucumba iriyaga mu mbere duma Nyansingizwa yamagenda mu mbere mubanze gamwumve Bwana Yesu asifiwe mubanze gamwumve gatoya nakerera bari baguriye pasteur timugira ikibazo kandi nimbaga kunda muza mukamugura hano banyimugiraga n'amafaranga ubundi kugura pasteur amata neza nukumujana kucuma bakamuha gatebe mukicara pana bya bindi byo gutuma umugore Jacques ukabwira bajya bicuma ati muhiga ikomba gume yisukire bamara ukishura facture Bwana Yesu asifiwe hanyuma rero Nyansingizwa ngo aja mu mbere yamafata ya nkoko ayikura mu mwita yamara amayishira mu ishasha yamayishira hano yamayifuye ku rupande arabaherekeje kandi mugoroba batashe mu Karingi arabarengeje mwirango ngo ashike mwira ayo makuru nayukuri ngo ashike mwirango yamafata ya nkoko bakoze bima yakatavuga kacwe tuna yagiragijwe nini siko gatuna yagiragijwe ugazuka ngo none yarafatanye mu mihogo ngo yine ya nkoko nababagi iwe no kuvuga ngo nukandi gabari bamuzi avuze ijambo ahubwo isi n'ijuru byohinduka iwe ngo ntaza yagaza amena kabibiri uko avuze nuko yamababwira ngo murayitwara ngo ni mushiki wanyu mu Karingi na urugendo rw'amasanga 6 ni mushika mu Karingi ngo basoye bayisubize mu mazi bayitogoteshe mushenwa amavuta basoye bayibagaburi ngo niyo nabaguriye ngo niyo nababagi ngo inkoko ntizi ry'abantu babiri abakozi b'Imana ngizi ry'umukozi w'Imana uko yakabaye nuko Nyansingizwa agazagabura inkoko wone Nyansingizwa yeme muzakora neza Imana ibaho mugisha murakoze cyane amashimeshi kumana cyane noneho ndabihinduye aniro bakiroga abantu bakiba mu nsengero bamara bafite ibikoresho bitujuje ubuziranenge bakirara bagenda bivuze nka bishop kumara numva ntabwo mpubutse sibizabini wa pasteur no wa mukunga umwe wa kabiri twabyinnye hariye nushubuti mugira ngo nimusengera abantu bakiguruka kandi atari imbaraga z'Imana ngo ngira ngo ndabatoya sikari kubivuga kuko sinomenya baribo none ga mukivu bivuze ngo namwe
zababayeho abantu bazabara baseka ntaje baseka ngo buce hari umwe data yari yasimuvuze yaje kunsura mu gitondo saa sita arambwira ngo tugomba gusenga twasenze saa sita niba turi saa sita arambwira ati noneho tugomba gusenga Imana abantu bakava mu rugaba swat ibintu bigasoba ndabatewe uwo mwuka ni wa Eliya kandi yarapfuye ga nta urino none ga tugiye kubwira Imana ngo Mana atukuzwe nimba hari abantu bakwiye mu itorero bakagatira itorero bakagatira abakozi b'Imana abaririmbyi bakabasukamwo imiyaga kurara bayura abanyamasengesho bagira ngo bakubite pi tubwire Imana ngo nukuri ni bibiri ibagaruri sibyo nibona badakwiriye kugaruka niyo gize bishoboraga bashira kwa rubanda bivuze nabi nimba ari nyoko sawa nimba ari umugore wawe sawa nimba ari umugabo wawe nawe uzurara nuko bigira inzira gana none ikiba kibi yebe mwemuzanyije nanje nimba ari abakobwa batoya bari mu gutoza kugenda bagatira abakozi b'Imana bagaragara ubushize naraseze umwuka arambwira ngo hari abantu babaye trend ngo batreninze bato ngo bazakora mu bitera binini bikuru ariko intego kugira ngo bagende bafata amabanga yo mu amabanga y'abanyamasengesho amabanga y'abayumbe abakozi b'Imana abapastori n'abandi bose imwuka kugira ngo nyine ibintu zaza ni ukuvuga nimba hari umuntu ukiba muri yo system sibyo ni ukuri turashira amezi 6 uyu mwaka urangiri aya nasigaye bagira igicucu bagira imbeho kandi zuba rihari ryaka samanana sebe ko mudohotse ako nonda tangaje mwarinjiye nukuri nimba ari umupasiteri usitanga ameza agira uburozi umupasiteri umubishopu umurevera kumunano va umuyumbi umunyamasengesho umudiyakoni umuvuga butumwa akava mu Bugande akava Tanzania akava mu Rwanda akazino ariko akaza kuvuga ubutumwa afite aje gushaka n'ibikoresho azasubiza iriya Imana igira ico imukoraho turanga nimwaguruke